Ni sambula sa karna wekanda na borong to mai na sal ni kakamburaki na radio Fiji 1 do mai viti ke na FBC TV na ngona boru taki nonda ngona ni Vakekeli enda bo binibina ni sati ko nonda bulangi ena nonda iwasi ni ngonongo alipati wange rowai iwali silesi mai na matambosi ni labo musuki na nonda bonua se na Fiji National Provident Fund ni sambula bina katuranga nita ni bulu bina ka watson to manda bo bulu bina ka na bisuri te wala na tamana ni labo musuki meke to mai vaita au sa ator bina talala ngona go mo bulara ramba ini kina wirana non tarwaro tu mena sanen tilkava non to panua bina boli me tiku to mandanga na vital no non da ngonongo okila ni tuku rongo bina katiku berara memba ni matambosi ni labo musuki en non sama ikeli bakatiku na matambosi ni labo musuki na tumbulebu ono poindi vitu lima na pasente kira ni ndo mandanga na ituku ni bibu kan ditaki en non de wasi ni ngonongo bina valeu me makasaka de buka utinan do nila wani tamata nila musuki o chao chi koroi me kadi bagi na tumbu saka de bagi uti me wani satu kan uti ono pointi vitu 5%. Ono pointi vitu 5% ko ni batu tu batani kena rono ndolo tin kawali ono pointi 5%. Rono ndolo tin ka vitu ono pointi 5%. Rono ndolo tin ka ono pointi 5%. Rono ndolo tini kali me ona pasente ne reda ni sa to sa ke tunga ba malu na tumbu ni tamana ni la musuki ko ngana ni mai dabana ba ke bela ne ka tul sa uli chune na rono ndolo tini kadi wa sa mai na tumbu e kadi ba ki na ono po individu 5% sa ando na tumbu bina kaya watu to batane ni to batani tuluran rau basa bulu ka ono na milioni and the way vota kana member kedo kenda na baga account na tamana nila musuki and the member tunde compulsory members kada na datigo se member wangona na voluntary members and wakai vota kede na tumbu ko kede bagingo e na baka tautu na tumbu na rawa tamana libani la waitu ko na nonda account ni mai wili vota kede na tumbu ko na libani la ko aketu so maya weekend kede na member ai roto ni tulunan rau basa bulu kaono na milioni ko enda ve vote aki na ni mai kediwa kina na tumbu io ni watu tu watente watagi ame na tumbu kita usaso na lo mga nilima na yamba kisao ti ani go ke wa songo ni watagi na tumbu kita usaso mo tingo na lo ni nilima na yamba kisao tingo ken bala mena rono ndolo tin kadiwa tin kawalu tin kavidu tin kono tin kalima la kena libu todo ni tumbu kwa sanda vei vota kedo na memba en 2.3 bilioni na dola ana lo meni 5 na bengo sanda vei anda wasea kito vamo tu tamade la musingo e tubu binaka kwa sala tu kina ni tu vi va sala taki ni kito va tutu ta tu vi kimuni na lewe viti ni sala binaka do di marrela bento va durila ngai na tamada ni la musiki Bina wali usaran na ibu madal, tutokan na ibu madal, tuku rongo bina katoka be kenda memba ni matambosi ni ilabo musuki ena nonda banua. Bagdada e vida na leoni memba era na waseti ko na ilabo boy tamero ni sabari tatembur. Guero tetiko ni wanan rau rosa bulkadi wana undolu na memba. Ai memba kachuka na wanan rau tulsa undolu na memba ko anda na wasena na ilabo mo. Ele wera na baga torong tiko se rawa baga daba na tumbu be na bono baga tumbu labu tiki na matambosi ni labu musuki binak na tumbu ko somra tamada ni labu musuki na baga tau tiko me na bono baga tumbu labu kina kena malambale na bono baga tumbu labu tiki tau da labu musuki sona vivale tau kena tamada ni labu musuki sona hotel tau kena na tamada ni labu musuki momi na tandola ko tok ngai sanongo GPH na Travelodge tu talangana ne company kito to kena na ATH ko to kena limundo na siya ni Vodafone na bibo no keda bango e baga tumbi labu tu kena tamada la musik ni wili batana tumbu keda go ni sa raw maya na baga tau tu na tumbu kito na soma may na beka kito rawata may na nito baga tumbi labu ya kwe ndora katalanga kwe buke na tumune bengo malatani veve sawalele na lawe vire kotori vire rando unifika merando muria na kana report tekne itu tu ko law na kana bos babalang na
na revaluation gains kito na kena visau ni tumbu ni au ni ndona company wabu ni tukana kena di watu tukana kena di babina ni tumbu da talanga ya na visau ko ya dona na tikina ya ko buke talanga na tumbu ko ya kito rawata ko ya rawa na kina weekend mentana klak ko kito vivota kana 1.25 na percent. Kilo mbali ni lako bina katunga na tumbu mana vanua tumbu la tingina tamatata ni la musuki na kena bina katalanga na ronda talanga mai weekend na memba. Na kena na bote watu weekend na tumbu kito rawata mai. Kama bale na tumbu la bongo ya tinga no nanda bono se tostal tinga ni bonota. Dona kena wase na umale ni tumbu la viti roda tumbega ni volsabul kawalu kina 2.5% ai valai roda tumbega vetini setin kan 2% ko nito yau ko itu mai valai kan bala na wasele ni watumbilavo kito vai dora tu go chungalu nanda panua na wali besar na ibo madala mai nanda bulang iti ko alipate wangai roai ibo lesilesi mai na matambosi ni lava musuki an nanda panua se na Fiji National Provident Fund. Ani dua kau itali tonga na matambosi en bika balitir na itu kini daka ni ber ni mai kili begitu ko itu betul ni sena tumbulew dua kau itu ko ber na itu kini daka er sember itu ko ni rawase mai na ilabu musuki mai ber na non rata mata daka binak na kake to adaka bakito kreiro itu kini daka mera balat ni katul sabul ni chune dau sumikina na tubugo keto akereir marangaro remus meremus ka mai baka totolo balata merawa ni okana kwano remus ya nangone mai taka takina na tumbu maraka ku ni bakuai wer na memba mai na tumbu ni bulaya ni busuteo tornita ndornanga itaratal tiko na itu tunggor ni rungo ni domandana menandomandana ronda lingo lekelek ni beri nanga baku di tali tunga vital lo nanga ono baruta ki nanga ono ni Vakekeli and Radio Fiji 1 do moiviti keina FBC TV. Nandang ono ni Vakekeli and Radio Fiji 1 do moiviti keina FBC TV. Sana to sarti ko na vital na nandang na baruta kiongo turanganita kera ni bakuri tal mandano muni pamadala may napuno andor sa may dapat nak memang ni atorong itu kembali tanan itu akhir-akhir bernetu kini dada kamera semua ini waktu tol na mus ni teman-teman la musuk ni sembar na ni song na tulsa beli cuci ni balatana tumbuh kau kata-kata kia na besinga mata kia na bakatau na libu nila buat tempita nila makitu keba ambarai na non raso semen raba kuai wer na memba nan tuana bula kue na musu kue kito akhir kini kito viturilinga wate kira na itu kini dada kan non raba masuti mera wako tani wato tolo se wer ara barang-barang itu non rasumen mera sumen di wato tolo melata mera kakuni wakui na memba mai na tumbu kue nana maka balata kito bawi na binata kana ni kito ndo nanon rabi toko ni na toke ni dadaka kito andola talanga na Singapore ai kito sintondo la Singapore ai na Singapore ai kito andola bakin na non rato boli tu kamera bagong kito waro rote ke ber toke ni dadaka ber ngolani para leso bana non ra musu na non tamata dada kito bawi na binaka ni ra vetorulinga bati kito na toke ni dadaka na non ra musukan na non musu na non tama-tama. Na wali besar ndo talanga tiki na ndo kawai tiki na matambosin nila musuki wan non ndo bugong giti tiko na member ni FNPF kira ni ra tosweda kina non ra musu eno butinga ni non da kawai member leta ni ndangai buhay vingo mena dakala sa toka ndona ilavu bina kana ena tombu mena koiti kenta toka na non da buhay. Nah, kau bawa bina ni tarong mena tarugori wajun balata sa kito sakit itu kan tubuh ko na ono punji bituli ba kana malam bala wiranga na
na rana kilawe na kena urungu wira na pakatautu kuna nonda ilawa ko itu kuna nonda tumbu ni o toso eda katale tungana no musu walawa viru kotori la tamata me musu me wal na pasente na itu kini daka tini na pasente kena bale tin kawalo na pasente yo etiko na lawa viru kotori kina roni o toso eda kana musu na patangin de ale da karoni mundo e musu ke tulsa wal na pasente bale weekend ay chuko tali weekend ay tinikaruan na pasente. Kaya napakasala kito suliet ko na tawad ng lamusu ki weekend na daka tiko na ngunong ko nasala binakandondo ni numumaro ilaw motosweda ke nga na numumusmus. May nandua na pasente, si ruan na pasente, si tulo siya ba siya nandua na ibakatangin na nga de binakawi ko kakaku ni babu lengawi ko may mama na to ko mukako so chini bakila may tarambi ko. Ita tosweda nga ba lilay ni nanggay taka na kaya baka to kay na compound interest o kaya na to sweda kaya baka totolo na numu o na numila na baka tumbura baka totolo sa ati gobyerno nito ibalislis yan na bibali-bala-bala ko enduan na calculate sa namona liba-liba meraw weekend na namin mamendang wala ni kinandalay kere mga sala meraw ni rato taka weekend mo ni na balislis kaya baka na to sweda kaya gumusmuso yan nanduan na pasyente si Rua si Tolu siya na lima na kalima na rosa wala pasente. Vida na ilabo na raw ni na to ramay na nagumalimutan ka nagumusumusum ko nang nguno sa atin ko kina. Araw ni rato da kabe ko chuko na ritaman calculate chuko meron ito valislis arwanta. Ayaw sabi ba kung getitingo weekend kenda na salabi na kandundo nga di maro ilabo menda bebaya nga tayo na matanggali wala bango na ibakaro ni bingare bango ni sa ati ko raw was rongo dato ko menda fosta is na torre ki menda marrilaw enda nangay marrilaw ken but ni sa ati ko rawa na musu ko yada ka tumay na nonda musu nga ko lang may to sweda nga ba lilay nonda musu daka ko ni dambe da na ilaw lilay ko da na to sweda ken musu ni nangay lirey da batagi ko naken lew oy ko madaka na roni na kinrawakin kaya usabi kim ni na pakarorong ito kumengo ba usi kim ni na nakatunda ito nga na compulsory members ni ngola ni na nito bola ni lekere amo ni vemos ay kapatid kayo duwarte nito maglislis naraman na nga ni viva kasalataki kaya ba una to sweda ka ni kumusimusi bitaw na roni na pambula o ni nakurambo ita ka na levo ni lavo o ni raw ni maroroi o ni raw ni maroroi sasala binakandondo nga kito mga tututa ito na tamatay la musu gibe keta na tatakatingo mena to sweda kena nonda musu baleta o lang kay wakila na kena binaka nangona o sala yato ba kina namba kilimu sa mula na tubo ba totolo na numilawo ni takataka na kaya baka to kaya na tumbo siya na compound interest kaya kito lako wawo kitikungo wansoni na visurete sa alako tu ngamay vera na itu kini daka vera na tamatata kami kitulungan itu ko indo na itu team ba to kay itu na team ni Vivara ramata sa na member education and advocacy team era lako tikung ko na VSI vit kito sale suba ultimo ngo ero ni ruwa tulunan raw karua na nambag sa may nambag sa ni katul sa wuli chine tulunan raw karwa na bono kito Vivara ramata kina uira rarongwa na recorded attendance itinka tulun na undolo chinika na tamat ko sarwarongwa daw itina presentation ni retirement planning and awareness sessions go sa utia sakit tundo da kapatalan ni rongwa dito ni kito da kawan na retirement expos may singat toka kito at ko may tabiuni nanon ra bararama tayo ko na memang ni tamata ni lamusuki kano bal ke ba so rabaro ito mengo no nabili tagadak sara kere ni mendo na bi bararama tayo mele ade no nabili bola bertolak ni itu tim mer banga tangambe na mona liba na nung email address nga na alipate@fnpf.com.fj sana nung naman ni telefon na 9998783 au sanangay kerian na iluluni nito timingo kung to kami na Vivara ramatengo matay manangay organize ta kay ito nang nguna kaya nabingan niti na nito schedule marangay wala nikin go wira na sa rongo daw ito na ibang madalang go wira sa council tagi 1-on-1 sando na ka na nabikangaret ko isa kisa lang ko tutulumay na presentation ko kaya sa
Au sana viva kana numita talani weekend. Au ke vai dora kauna mga tutu ta weekend na daka tunde itu kana ngono ngasna nada itu na sala vina kan dondo nenda marrela. Ta to sweta ngavale no do musmus. Tu na kena fome vale wen dir tolong kan itu vale slister tun leva madala ta kana ta na ya. Musu ngamai vandu dondo mena ke misau ala ko ni ona kurang buita kana liu ni kaurani maroro ke ba to sweta ngavale le na musmusu. Ena baby so. Ina wali besar na imo madalo singga ibia tarong sartinga ni na wada tarong gori. Siya nangoni salata pero ni muri. Ya, do talamanda na dingo laga turang nita ni berni nangay bakuri tali tukuna vital no. Ya nangono bo rutaki no nangono ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do moiviti kay na FBC TV. Nandang nito ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do moiviti kay na FBC TV may nandabulang itiko alipati wangay rawai wali sila si may namatambosi ni labo musuki. Dorna li subutal mandara dor sa may labato kina turanganita. Vina watsun ni. Akla ni libro tu kuda na bakadi wali libro dolak mina bakasama sa ngau sem bulum mina tu sengonne. Aro tira kana sa wala ni dabato kay non ra sarang kasetok sara tambang kasetok mera bakasama tanu rabada. Na ibasalaw na suliango weekend saranga nango na weekend ni nalalay le weekend ni sangay tebo takatakango nango na binakanduan mo to so day kino musmusu anango no sengo ne kino batala baka tumbila we tulungan ka matay na principal sa na tinanila mo ng bita na kene karua nango na nang balabo nga ning ngona na kene binakan libu talangan numutum kene bala weekend ni nambaki ngone ngaw na situgan na sa muni se pinakabiki na kini katulu na tumbu na libu nga ni tumbu saumi ana ba mo na tala na libu ni tumbu na tora anando na bak na tulungan na ya na yawe na pakatautukin na tumbu na tora na biya bala biki mo ni nangon kemuni na sangay tebu taka mandangango kaya bakao ni tora pa pinakana ipamadalo sa tunan ng gomo ni to sweta nga balale nung ni musumusu nangono ni nambagi lima sa kalimukin nando na iwasilibu nila ni sana maroroya balate ro na kakito sa taka matay ibit sa kabul ni pasente ni nonda ila sana maroroy tu mula tulong tapati doon na kani wasilib iliw nangono tatatukin na ron ni maroy tu nga ni sember memeta ka na bibisaw iko aron ni meto reono sa ulkaw na ron ni katul lumilap doon nga nakatul sa kay maroy tu manubata mga itor na manubata ko sabi saw ibit sa kabul na pasente sana maroy tu mula tulong tapati tul sa kabul na pasente ron ni otora na kani karua na yawu cuando librando libang ta kamera le ni mata may kinon rela na tulsa ulyaw ano go sa valilitig ma na tulsa rosa ul katulunga kinalimanga na yaw kaya mbalo irnang ngonang gondo na wasilib nila mo ana maroroy tumay nang na sarangwan kina medha ba na magilimo sa kalim irang ko na gonar na dingu kina sana kito na nafika sa ato nito wigito ni liwer nang dambit ko na so na wili nila mo lilibu iyo ke barang kay turo pa midalata pa binatala pa madalo tunit tunin ko meron to sweta ka talaba len remusmus ay na kurumbuita na libu nila baro ni rotor kaya usa na bibong git kun sa wala nga ni ini nakere-kere ko la ko ko kemo ni sarangan ngo ni singay tebu ta ngo ngo kila libu weekend ninda vital lo ta na nakang da kilaba bina sarta wirranga si weekend da suir ronda momo ronda tata si wirra weekend aranga si weekend ara sing sutini mo tulawata ka bina no robadeng so weekend so vera kanara mo tungo na so sa alay bula pakararabi tungo pati niya siya nga nito wakata ka pa mata o nanono pa ting anda nakilaba minasarangay na nandun duy tiko nandun duy matabubal so vera ra okay na enalegang ko kaya mambala sa alis unibikan na itambang ngungo menda na baka rote kenda pa binak mo baka rote gi ko pa binak mo tu wakata ka ni pa binaka nanu mo baka di mo na basing ni matak nyo tebu mo na yaningo ena binak ngaw na itigo asam ena lebu talaga nila mo na baka tumur kaya sana bisuri ito ginabikim na itambang ngungo ningola ni dalevital no berto ni tu vales lesina dongan ni tu volleyball meraw ni rebu ke kemuni ana vareta ka be kemuni na wala ni maro ila ba kutu ndem to suida nga vale le na numuni musmus oni nang gay reida na kenawinak nak totoo na ibang madalen darong totoo na nondang nondang tigo di Vakekeli na Radio Fiji 1 do boybiti kay na FBC TV ninda sa tigo nga nabuko ni nonda keronito suida nga vale le
na levo ni lavo ero ni musu o kila ni tiko so na itala nombe kasi ndombe ngana kena ibogaritaki vere era sa vengo to kana daga ni rerida na non ri lavo ni bodemo era marutaka ni rumo du bata kire tukutuku enda vital no tokina en non de wasini ngongo Vinaka nikito ngole tibungo watsoni matai uir na member satu kan donate tambah ni matangin ni bula sombe kasabe be to to na 5 na tinambaki mera do yan so sa 5 saran do to na may wiki sekendo sandi ba me ato tolo may na pamadalango do pamadal ta kabir se sinimber mera vanga ta kana buning na kweto ko bira ken bala ke wa sa magilimo sa bul kadi limo sa bul tigo limo sa bul kali mana ambaki pero ni datoro ke non dela ken bala lo mani lima ambaki ngo yuron to soeda ke no musu ngo ken bala ke pakai tin ka walu tigo na pasente na lo mangani lima ambaki ngo yuron to soeda ke no musu na tin ka rota la pasente mero ni ba to tolo ta kana tumbini no bilang ni so ni taka ke bira andora kanon ra dingo masara toro kitu sa pa bina kata na lili buni me marala ko chumbo me sara mo ito soeda ke na non remus dora kala nito baka bina kata to nito maro ta to ni sa rading gomati ko na ibang madala kito sa sa ding gomati ngo me baka na ibang reta ko ni binakata mi wasea kabale kito do bareta nga endo na ibang reta nga nindo na ngo ni sa ngite bu tadak Toro manda ko sangay tebu na tangango na kinisaw ng doon bak tinkali manondol sagay ang bagirosa vulkan dua. Sagay ang bagirosa vulkan dua. O ko sangay nanda nanumuti ko niya bagilimo sa vulkan lima nang galite ko kinoko. May na bagirosa vulkan dua o ko sanding taka. Okay, usana to sweda ka mandang abaleli na gumusmus. En tul na pasyente. Ko na tul na pasyente ni taka ki rodo chugo ni tul sa vulkan vitu ng dola lima sa vulun dona vula. Se tin kawol lang dola vit sa bulu kalima dona visumi dona fortnight dona madawra kwa sa anting ta ko me va ko ai ko mai nei lawango ke va wa tu batana aro to chugo nei so ni wana tangan ko nan dona madawra se wal na tangan ko nan dona vula se rona paketa vako se dona jagbia kwa sa ke nunumo ko ke usana va ku yo mengo mona maroro me mala tanu ko va de ko nei sini matak o ko ya Sakitong kita kata-kata, gue sona kito na assumptions kito banget taka. O kaya na tumu kito na banget taka. Ono nga na pasente. Yung ninarida juga kito sa asumo juga na sibya na ona pasente. Ya kito bitato nga na ona pasente. Kaya karu o kaya na sintumu taka na kinisaw. Yung kenda na tamtata kaya tumu nga na kinisaw. Na una na promote kina sa niutin doon. Ni kito taka ya. May na yung baking ko. Ano na nanding taka ko na turangan ko. Ano na ko chol na singa. Ako sa anding tao ko me maroro ko me bakui ko may na hola tangan ko nanggo na tul sa kabul ko bitu ng dola 5 sa kabul o ko na ngona lay dengu kina manambag rosa vulkan do mele do manambag 5 sa kabul kalima na lebu nila we na turo ko ke ba kay sa ganito so eda na musu en ronan raw wol sa kabul ka on na undolun donan raw rosa kabul ka ba ana ko na sala yung 5 sa kabul kalim me normal tsunga 10 tinapasente wala pasente. Raw, di mo sa tiyo utro nga nita, dengo tong mandikir na munipo madal, do tal manda na dengo lagalaga ni Berin kay Baku rital tingo na vital no. En nangaw na borutaki ng nangaw na ni Vakekeli and Radio Fiji 1 do moy biti kay na FBC TV. Nandang ano tiko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do moy biti kay na FBC TV. Turanita, di ba kurital man do monital no. Binaka. Kaya kay ako tungan no musmusungan at tinin pasende wala wala pasende tin ka wala pasende sinto sweda na musmusu. Nangon na dingo kina na libo nila na toro ko na ronan raw wal sa vulkan na undol don raw sa vulkan ba. Ni vinda-vindai kaya kaya sangan ni toseda na musmus. Iyo, kaya toseda kaya wala nga na musmusu, may na kinatulo sa vulkan vitu 5 sa vulkan sa 10 kawalu vitu sa vulkan 5 doon na madawrua o kaya nangonay din ko kina naliwan nila na to nasalang bag 5 sa vulkan 5 tulan raw tul sa vulkan ba ng dolo wanan raw 10 ka tulan dol.
Nyove karita na tulan raw tul sa bulkawaki na ronan raw rosa wall sa bulkawan nundol. Rote chuni basa nga bulkawal nundol. Kailan balambal may na wana pa tangang gonong goro na pakit na mga doon na jag. Kung na bakuwi ko mi kina sa maroreta li basa bulkawal nundol. Kailan bal lalib ni labot toro ko tulan raw tul sa bulkawan nundol. Dito sweda kana na musu ana tinkawalu po hindi tinkawalu bitsa bulkali mana senten doon na madoro. Ni bato batan tag ni sangan ito sweda kana na musu torong ako ronan raw wal sa bulkawan nundol. Ay na kinanduin doon pas na bulkawal nundol. Kinanduin doon ya aron len doon ang boto na kor doon na engine doon na wala tali na kor siya kimakain doon na numu wala sa ito karosu rin le extend wala len numbal marotal ni buru ni law may biko mandakaku ni dambe na leso ni ko betu na tingo wachoni ndakaku ni dambe na ilamo la inda musuka sendambita baga tigtik na doon na mata kaya ako ubi baga unga dito ni bikim ni na rongo dito na iba salong baga usi bikim ni sa gay tebo tada ningola ni berto na nito balslesi seka ni betartar may wikito na email address sa ito na oti alipatw@fnpf.com.fj nago naman yung telefon na 999-8783 merawan ni lakukan ni doon ito timi melay vengarabi na naman ni nga betambana po nun ni kina merawan yun ni takabikim ni na presentation siya na awareness ngo pati na one-on-one session na ibarita kayo ito kung ito bikim ni ibarita sa ito nga basing liwikin to ni mendakaku ni dambeda na pao ni compound interest na tumbu ni manambag rosa vulkan do mangale do no kwa na baglim sa vulkan lima nangauna ya kwa taka kina na tumbu kwa ko ibasala tayo kina vera na ngone SNP se kenta na sapo la katukan ni lima sa vulkan lima sember tala limber tapa ngata na ngona tato sweta nga balelay na nondo musu o sana karya mo ni ngolean ni vera na ito ibalis lesi nilay kira iwasala kina meraw ni pang matatagawin mo ni nabing karaming ko. Nawali usar nita lipatin na ibang mandala tutokatiko nita gini ramaro takatiko na ikan darin dobo tomay nonda iwasin ni ngonongo ya ndorna lisubo nga kibo vera singayang bakyono sa tokatanga kina na mundo itubutuba ena zaga tinga ni ba tumbu labo me ba kanda sarangor to ken na itukutuku nonda iwasin ngonongo binaka dua talanga na itubutuba ni bengarabi kito sa may tigubutang to nila musuki mendola veiran lang bakyono me sa memba talanga me ba tarawir me remember ni provident fund liwan do wala ni tu me remba gitin kalima ngala wadake aron ngayon dola donon raka ko sa ati sarame na kalasindo ang bakyono ngo kito ato ebuta kana bulo February medo mengo sa sibe na limanan raw na member ni Rnangone Tarabakaw na FNPF nabuna ko kito bitig na ngo watson ni nakilabi na ako kung na itumutumbo ng doon ni Besus na solebu ni Wuli Toradak na USP na Unifiji na USP na solebu sa natarabi ni dola ni Sumi ni Turdo nakakito atubal ka kinanabing garabingo kaya makain tuwi ranangone metibu baduri lang manangone ang baki ono kinakalasindua maliado ba ni nangona ang baki tinkawalu kina na ang baki ani non sa ang baki ni Wuli Toradak kaya makain susumiti ko ba binakano na itumbu-tumbu siya okoya sa araman na nga ni nabibu kaya nanon na Sumi nanon na idur-dur kaya mabalik kaya ang garab sulit na was nila mo tumbu-tumbu wanangone nawaduro mo tingnan account o kaya sana sa talingaliti kita nanon na ilaw ni FNPF may pangulay nanon na idur-dur ni Wuli Toradak o ngone mandanga nandaka na kaya makatukay na compound interest na tumbu na tumbu sa araw na ngona liya daw ni kinabagitin kawaluya sana bibu ka talanga nanon na dur-dur ni Wuli Toradak weekend naman na kaya maningay sini lang ko mandanga melay Wuli sana tau ya butego ko ya nandun na ka ilibu weekend daw ron na tumbu-tumbu ara siya natuevo may nasanga so ra sindo na kawa ara tuevo taga weekend na natgaytevo na nangay kaya mamandanga siya okay na sandalan bito tuber na weekend na tamada nila musuki me tau ya butagir nanon siko talaga eson na calculate kito do bayang ataka me bari tagi vera na onan doang anak na bari tagi totolong anggo ke ba na
au na vare take wakain dua mai na ambakin dua mesuli chiko $5,000 dua na vula kelmal rosa bul kali mandara mador nangone amai na ambaki ona nangone gali ado bakina na ambaki tin kawalo ko sana tuwa tin na undulu donan rawan sa vulkando asa bebuke andona bebuke kelmal bale Viki muni na binato muni dola bati ko indona no muni account na kanga muni waro tagan na tax identification number ne ko nangone tax identification number ne ko na tumutumbu meleno na trusty matake na nona woli ni sudu na original birth certificate matake na passport na photo matake na form mena leva duru meni kina matake na $10 tin kanduna $10 mena to yubukina sa mena dola kina na account na FNPF Pinaka na wali usarana ibo madala ndola tingna telefoni ke baka tiko na bota taro biki minino kanda na ndoba to mai no nda iwasi ningo nongo ni Vakekeli roni ke bota taro to mai na nambari telefoni na tolu rua seiba dio na nrau ke na vitu tolu rua dio seiba ndo mai na ndobulang tiko alipate wanga rawai iwale silesi mai na matambosi ni labo musuki na nonda banua turani taka ba itiko tale so ni tuku ni na bia bandi tiki ngakina na nonda iwasi ningo nongo mera kila tunga na kanda era borong to mai ena non tanga ni Vakekeli vinaka vida taletunga na vika kito na numatu me kito vivana numenikin nangono ko satu na wale ni vengarabi ko kito ena nonda telefoni veko yaki se na ndaronda vanga tanga na download tanga mai na Play Store kito sabi vivana numatu weekend da klein da wasko so ke da liben da sing li weekend na ngona mendanang wala ni kina dalawa ulusian undang ke vandala ko ni mendali tarong so na itu tura rasa da do kilatu lat sabi da non dai labo tu ndo FNPF na da nungu housing eligibility ke uga nga tondo nungu statement kito sabi bagong gitu tu muni wala wana nga nakina form wiki to se round ni banga tangan no muni telefoni muni connect ke muni ni kina na FNPF ni satu na wal-wali ni vingaray vangu na nguno kito sabi mo ngiti muni vanga takaba babinaka na member ni busute tronganita ningai ba kurita ton muni ba malala ni wot na dinguleka en nondango ni Vakekeli en Radio Fiji 1 do moibiti ke na FBC TV Nandang ulit ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do moibiti ke na FBC TV wati ni wasiwasi ni nonda vital no ay nangono boro te kyongo bombo tinindo na wekanda sa wawatiko ni sambula binaka nondang ni Vakekeli ni bulog na jaga tole sebe ndo da bulan ndo kai bechuga na bota taro walam na ko na sa deng bomba kundra ka sendo na wasu la bota to rumbule tan lapo ni tartal mandamay tawir sa wadeng tumen na tin ga vaga vangan bagar sa sila bagar hale tuwa na koro walam na non rela bechuga tim do na tan kia era mbagal ndo ne wasu ndo la bora gidrota Vinaka taro vinaka taro ni maya na tamzada nila musuki elima ngana ya buru nindu etare la bumaikina anda wili ke dekino kenda na memba watoto wata randa tarana non de la buena tarvale na garaiba buniwai na wuli wata ke na sini daka unemployment wata ke na garam ni somata na funeral kwa ngana lima na ya buya eraw yo na bibu ni tawa daka ko itingo ko ituntung me ni sasi biang ko yang bagitini na nona sinta daka ko na bibu ke ni tawa daka na unemployment ko itingo bi na FNPF na ngono ngona nga daka ke na lo ni onno bula mo kere ni kin mombita ni kin na nomo form ni kere endo bagatarenga metore ro na undol yo ke va endu sa di ngutu ba mala ko na raw ngani bagatare wa na lima na bibu ka valtaki se kanibuli taravali eraw ni ke va me bialo ngame metarando no ni lavo me suliwa kan raw ni nesin raw batini sini birkuturi tu na nitulo Benarkah ni tagi ni sana sumbi kana sana sumbi na nomoni bota tarno wana kanda bota taru tong mai ena nonda ngonongo kero ni bakuri tal manda nomoni pamadalen vida na itubutu ni sabande atok vinaka nangono talaga ngo kito wir na member wango na sir na voluntary member sir na may na
members raw non rasuma nanonra musmus raw ni rale suma ni bondon ni natamdan nila musuk bira ni tu kes sa saraw talaga di ba tag nangonongo na empaisa marawang tanga na empaisa talaga mera le suma ni kin mal sana raw tag nanonra susum kito se vital no chungo batakerto na digital mera talaga ni so tal na vital no takatungo meraw ni waraw tagi na kenan dole sumia ni nanonra musu wira na bausi wira na baki ono batakir na voluntary mem pangau satu na tuga binaka muni na pangatangan na muni talo muni bekuyak balat tigo talangan na itabi nuita kini kitundo bi na itabi ni kanan rabi na musmus na itabi ruru itu na itabi taman la musuk iyo ena binaka talanga ko kito bi bong gitu na bikim ni muni ndo reda talanga meadon dinamay na numuni musmus na taman la musuk matanggo endo na langa kito reda tigo sa wala ko tungo ni kina na kere kaya itu bikim ni na ni connect jo bata kina taman la musuk na numuni talbo ni bekoyaki sana numuni talbo ni na raro bikim ni kilaw sa ado may nanunggu ilaw kaya sini ada ni kan bala mo ni na bakus kusar may bikito mekito rin ni may banggang bat ni se lelingan na lang kasi raw na walya so ngayon daw lang may kito rin dito gani sa TV sa ulembak so sa nandoon to na taman ni takatakalyo po kay tamer pati kito mekito na banggang alustal yang belatan ni wakatu kito na itabi ko kito ba doon kina kito na dakap yang daw raw nga ni se lelingan na kami so ni raw sa raw ni wali raw Binaka, ni usutiap, bombo tinindo tala na wekanda sa wawatiko, ni sambula binaka. Iya, ni sambula binaka. Au bawa binaka tiko ba na nandato bulang dokay. Endo na wakatataro via taro ni kina na singalibon di kuwa sa makawan kundo via taro tiko ngay sini ti tararaw na nandato bulang dokay ni kuwa sarang sa ngay rungo di kuwa kina au sa avion doy no wakatataro. Na tinika dio sa ngabulka vitu. O sa ate ko butume kina nung gurusu ka tige balimbula iyo o baka mauti ko o kila ni reze umbaga na turang ato kini pala sana nanumbaga musana matiliu iya nangaunong ko sa may lengo ko ya o sa ngay later ro na provident fund na unanuman de me ubaka maumitu kina njo na ibata-bata membeleti ya o iyo kira wa o ko ya sinibulavi ya o njo na kame baya sana ba ngaya na kini ibaka raw si njo talimba na kina ngon salero ni daga kina le kena lebu Binaka na taro may na maramas ang taro timingo salamat ati ko na nito endo tu na tigni nito itabi ko kito salak wa kito kito bi wararamatak balat nanding bakata ka na turangan na non lunivale ko ri pinisin indundo nga kan balik ke bain do pinisin indundo sin do toro bando na non ilabo na turanga sa awit italanga kaya ay pinisinin duwa simbulit ko orentini vale ningon nga sa awit ikinan ni sa kadibi ko sa nga ng bula sana dapat talangay ka na pinisin kaya kwesto rin daw lang may kirabasala kaya waro simbulo ruro ito nung gubakasala ayaw raw pinisin ni ruro si joint pension na kaya na binaka na joint pension ko kaya wao turut yung go tulan raw nanguna sana kadibi kinan na nanonang bulo ko na ituki nila wea sana gayon diya wana marama na watina may adaw sarana ng kadibikin na nanonang bulo kaya naman bala nasa kataling gaya lang ataka na marama na watina nanonang lunibal naman nabig kami ng bulo kinanibisa kaya wana kaya saan doon natiknin nito tabi ko kito na kapatid ko may kito viva kararama tayo kanda na memba vera na memba nandingin kuer na takaw nang una sa rembagil di masabul kalima nanding yan dolo tu ronyo turo kita no milaw ronyo pinisin ni taka ronyo pinisin ni dundua si ronyo pinisin ni rorwa direkila na kena binaka vira na dava na pinisin ni dundua na pinisin ni rorwa kaya nangay na vikan na bakatulo wata kaya na tawdangan na buwan kaya mabalik kaya bakay sanin dawa tulo wata ka binaka non dabi kami belatan dawa demo dabi sini mata ko kenda nga
anda na sotava na kina ndende mar kwa na ni tu itabi nga ngo me kito sabi bakarara matagiti ko be rekeda na me ni kito lakawawo gitingo na dava soti na ding itu na dava na kena vinaka na dava na kena da wana marama taru tu mea asa na sinrote lindona ka kito na takavakina matani sana tavakia vinaka na wali usar me mai dabutongan na vital no nonda iwasini ngongo turanganita ni tuku ni beban dita ki en avir na kanda rendo boto mai en nonda ngoni di Vakekeli bina wali wotso ni ondo usa bina kata mo bi bagandi tagian bi kemni na baro to mai bi kemni na mema ni kako sutin do rongo de libuna itu tada buku karendo demuraki wawo gitu bagusi bena mona liba na social media balata na tamadada ni la musuki roni bi bagandi taike ni tamadada ni la musuki didi bena katiu ki tunde klani na bagandi tintakana tumbu kito sa somot sana ngo nele warale bagatu le wata kadalanga na nonra bagadengo nirorongo da tu so na itu tu da bu garabo buna kinda marale takaba so na ding dal sa buna tu na nonra lenga na ngoni ni ko sar sini marota ke nonra bagadengo na bisi ni mata kene man bala ka wetu ni chunga wotso ni ke ba indo ibina ta ne baga salandinan dondon membala tana tamadada ni lamusuki me alabina me ngola ngame na tamadada ni lamusuki mai baga salatagi babina kena kakuni toro me na nomi pamadala na batin tano sindona vano arrawanyo takaba kene ndona ding ona sanga ni maro ta kene no baga de ngona bisin mata batin na baga tulo wata kadal na nomi bisin na nomi ding kene membala na bi vasal tenga ubina to mi bidu bi kim ni na memba ni alabina ke bani bina to ni kila ndona kana tamadada ni lamusuki ni ngola ngame na tamadada ni lamusuki ina wali besar anda bawa bila kati wali abu we alipate wangerowai ibole silisi main matambosi ni labu musuki main nanda bulang itu kana ngono warutaki nanda ngono itu ni Vakekeli ina wali besar na muniting ko mana besurit muni main nanda bulang ya nanda ngono ngo sana dapat tal tingaki na nanda iwasini ngono ni Vakekeli and Radio Fiji 1 domoibiti ke ina FBC TV